Kadang ku berpikir kan mencari gantimu. Sekian lamanya aku hidup menjanda. Wih, nyapa din kayo nasa daku deh. Apa lo baji-baji petes baru tumis ikisina mandang datang ngaso nyama pahia. Wow! Hah! Hah! Oh, nenek lancen mun nenek hemon rompiara we mon kelo-kelo lancen undria he. Moro sama kundria sa kuria ko anu kundria ganu. Wih, nyapa tu dapat tes muda he. Hai tumis iki. Ada tua he, dua mau papa na sulit lo tes he. Peringat le. Hei, nenek tak gosip baru. Kalau kok wih, terhangat deh na. Hai, sadar kau Betty. Kalau puasa nggak deh he. Berarti tuh anu tutup tidak gosip nu. Jangan sembarang mu tirang itu mah. Sadar kau syek be. Kalau puasan deh. Jangan suka menina puasa he. Atu pasti pura pas kalau gosip pura pite puasa simulan juga gosipmu. Kau nak kesadaranmu. Wih, hai. Musyaramaya rupanya nih. Musyaramaya. Misha hadiah asal sedih di timuku mitau musyaramaya. Hari ngerah kota niya dari pangajari sama se bangsa-bangsa nu tidak dipangajari hewi deh. Ati tapos paano tapongga-pongga itu dita tuh menon rangka-rangka he susun para kayak tetap kore-kore itu dia. Ya timuku jen aku le perang cari deh tahu iko itu dita itu pakai nutuin sama itu tuh lo nang caji biduan nama lucak sama se. Paringerannya alenu itu dita kena setang. Ya tonna deh kok peri teman nasu nak temas sesat nak apa ya deh lo kalau tu cerita sebelum tiap puasa. Pak Nuisen jika masih kok puasa nah di cerita tahu ngerang nilai kok puasa itu nak pernah di tema seksi pak kutu dita he. Among-among dari itu akan kita nih lo balok kuat balok tempo baramu tuh sama se. Kita pun dalam cermang ngurek rekik kok. Hai i Maria. Cak mesti dingelok mesti ding nasalai sila kaina. Kan kasih mesti nak uji lainnya Aku lihat ada betiri momen itu seksi yang tu ke tolak cerita tahu cak mana pak kadang-kadang kali ini untuk sajin nah saya gitu lo ke posan beti sara-sara ko punya lalu me deh korek ko petek ko ya pun paja siapa do timun ku golok sih nah tak pula makanya cari tamu tu mai deh Mariana memang he Maria Mercedes nak tak aku resi kuising tahun nak Maria Mercedes ku ni beti deh tak pula kalian mungkin aku sipun deh karon teks yang penting aku cerita tahu bang Seiko itu may kalaman na muhilay bapak ni Roy kalaman na manasu ni na mulos kumay alon di pete he muli nandria aku lihat mu tihirat ni cerita deh marakan no neneng namusuk kek kuat kadita he wah angkat kalian medok cerita tahu pak na patoy de sangadi pite na puasa kelawak lapor ko di Pak Ustaz bukan Pak Ustaz ke suruh nenek kudung tutup kia uratna melihat di hak kadita napa sih dosa yang makanya cerita biasa iya alena mangirah hai Betty mulok kuasi tulon lapor tadi Pak Ustaz de kudung mah itu matu nakang kena pun ada api ini tunna mau nimbe nak kudung yang penting atau kalau cerita tahu atau na beli kudukku lo kalau mana beli kudungnya nataruh cerita dilupai Pak pada sini gitu mai sana sama seksi dolo lo fai tanyakan lo Betty fai nak matu kuas seksi na naga puja wih kana lo kana kasih nah hewi nita kalian di saraf silongi bokir sapar yang seng bapak Fitri lo he pak kena matu kuas seksi na naga lirik kak de iko tuh mesti di saparang ina saparang tahu ya naga tuh muruntusan mau nih kasih na latok kalau suami paku di kesubui lagi kata muak main ide neneng marakan no neneng jika memang niro dain nuro kakak nuro prelesti mu telpong tuli mong kosorie syapuri nek kodoi mu syapuri kili golamu weh nelok ko sede saparang dita hai mo mo ne batu mas tek dita en nole lari man huranen mitau
Pak marah gini tapi dia berotok kok dita lemu tuh loh he. Hai. Bulu-bulu dita hiti itu kan terhe gak kurang ini. Hai gak kalau senso lo. Tandra to ita kurane mani murus lo nih Pak he. Rin syakin Pak. Pada guys he. Nah kamu serasa seperti nenek nak serasa kau deh Pak. Kita kangi kau agamis kau daripada pekutu dita. Makin tapi dia berotok dita tuh bomu lo. Lari di kurane kama sesinane lari kau disamping lo Pak. Nah skor ke panggurane. Ya nak dia beti perempuan pejantan tangguh. Nak naji bahasa misi tuku janda kedua, Pak minum itu ahia tua. Tuku janda ketelu lawa sama DJ. Tuku janda kapa o. Nak meton ahia kok di bola. Kamu aseng. Oh, iya metu tu hiakmu. Makarakan odin kalian neneng. Hai, Kak Muling ada. Nak kamu mau kena cari tahu. Kan kali ini Rosin itu di Sarela kain hak sampai ke dadan ke janda ko ngure alita. Tengok mana ketek deh. Tidak mau dengar ketek no dia. Ya pamalangnya deh. Hai. Tegare nan lari kenen dia he. Wih beti toneng. Paku paru beti ro lo. Lo pa di pakai pelai ya po tete mangkali ni syaritan na syarita tahu yo. Lo pa di pakai pelai pelawi. Ntar lau nih, tojo kening na sengalina malah kening kakak.